anong bagnal daw yung amin, ma'am, sir. So, since nga umay dati makungkuna tayo nga wet season na. So, the preparation the Provincial Agriculture Office tata ma'am KDJ panakatarimaan muna digiti canals, irrigation canal nga mapan kadi pagtatalunan to kadi farmer tayo tapno dati danom makadalan nga mapan kidi previous weeks kan nagaduma talaga kidi request tayo nga Sanghera Farmers Association nga nag-request iti bakpo tapno makapagaban di irrigation canal da so damot impan tayo digiti duwa nga bakpo tayo tapno makukupat digiti nga kunata yung irrigation canals kini digiti kunata yung small farm reservoir tanong dagto ti pagalaan da iti umno nga danong tata in preparation for the wet season. No digiti certified seeds tayo sir kat adamot ko digiti DA Department of Agriculture aglalo ka digiti kung kunata yung farmers nga naka RSBSP so digiti registered farmers tayo.